friend, welcome again to Slimuka Tech. Uyu munsi rero nje gusubiza ikibazo cy'abantu mubura uburyo mweditinga amafoto yanyu, mukabona amafoto yanyu mwamara kuyafotora bitewe na telefone wakoresheje ukabona amafoto arasa nabi pe. Uyu munsi rero ngiye kuza mbereka igisubizo kabisa cy'ibi bintu byose, kubera ko kuri Slimuka Tech twicaye tubitekerezaho. Ngira ngo rero niba ari ubwa mbere ugeze kuri Slimuka Tech ntugende udakanze like kugira ngo ino video wabashe kuyirekomandinga. Nyuma yaho umaze kubona uburyo ubikoramo neza, nubona bigufashije ntiwibagirwe gukora subscribe kuri Slimuka Tech. Let's go, reka dutangire rero ndereke uburyo bino bintu bikorwa, kandi urasanga bikorwa mu buryo buri professional. We rero icyo urasabwa, uraza winjira hano muri Google Chrome yawe. Winjire muri Google Chrome yawe, reka byose tubanze tubikuremo. Shake Google Chrome, urabona Google Chrome ngiyi. Google Chrome ndizera ko twese tuyifite. Google Chrome ngiyi murayibona. Uraza wowe winjire muri Google Chrome yawe, tegereze biloading. Utegereze biloading, uze hano dusacingira, wandikemo icyo bita ijambo bita photo enhancer. Photo enhancer rero bisobanuye kongera ubushobozi bw'ifoto, photo enhancer. Noneho wowe uze uyisearching. Murabona ko rero ya photo enhancer hano kabisa bayiduhaye. Noneho wowe uraza kandi kuri kano kantu ko hejuru, ahangaha ngiye kubereka. Uraza ukande ahangaha, hano handitse pixart. Hano handitse pixart. Uzuha kandi kuri pixart, tegereze biloading gakeya. Urabona rero ko kuri pixart tumaze kuhakanda baduhereje ahantu tugiye kwa uploadingira ifoto yacu. Murahabona ngaha. Wowe uraza uhakande, utegereze ujye mu mafoto. Twebwe reka tumanuke hano hepfo dushaka ifoto dushaka kuri bushyiremo. Tegereze gatoya amafoto loading, dushake ifoto turi bushyiremo. Reka dushyiremo iyi ngiyi. Ushyiremo ifoto yawe, utegereze biprocessing. Kabisa rero ni wewe twatangiranye weba video ukaba ugeze ahangaha, nkwibutse kuri bugende ukoze subscribe kugira ngo tujye tubana no mu tundi tricks tujyanye na technology tugezweho. Tegereze gatoya. Urabona ifoto yacu kabisa ko bahise bayigira neza, iraza isa neza. Noneho wowe uri buze ukore hano handitse ku downloading. Uri bwemeze hano kuri free, kubera ko ntago upgradinze ino application kugira ngo ube wakoreramo ibindi bintu byinshi cyane. We rero uraza klika hano handitse free. Urabona ko ifoto yacu hano yamaze kuba downloaded, dukande hano handitse open. Utegereze gatoya. Urabona ifoto yacu uburyo noneho isa, iraza igaragara neza cyane. Urabibona uburyo irimo kuza igaragara neza cyane. Ngira ngo rero niba urebye ino video ukabona hari ikintu ukuyemo, ntugende udakoze subscribe, ukore like, tange na comment y'icyo twazagukoreraho ubutaha.